amahoro y'Imana nshuti bakunzi b'Ibendera TV, reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwe mwese mwaramutse muri iki gitondo, mwebwe muri kudukurikira by'umwihariko wafashe umwanzuro ugakanda subscribe ku Ibendera TV ni iby'agaciro gakomeye cyane. Turi tariki ya 31 ukwezi kwa Werurwe, itariki ya nyuma y'ukwezi kwa gatatu, aho tuje mu makuru atandukanye rero agezweho muri iki gitondo. Uti bifashe gute, bihagaze gute, n'iki kiramutse muri iki gitondo? Ngiye kuza nkubwira yuko nyuma yuko ababirigi bafatanije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ababirigi bagera kuri 6 bari mu mujyi wa Walikale, bakaba babasha kurasa indege yakoraga ibimeze nk'ibyo cyangwa se ibyo wageranya n'ibya ambulance kuri M23, n'akadege kafashaga abasirikare bakomeretse cyangwa se n'abandi bose barwaye, kakaba kabimura kakabajyana mu bitaro bitandukanye bitewe n'uko imihanda cyangwa se ibindi bikorwa remezo byari byarasenywe n'abasirikare ba FARDC. Ubwo ako kadege ka M23 gakoraga ibyo bintu bimeze nka transport, nyuma yuko karashwe n'ababirigi bagera kuri 6. Icyo nakubwira nuko harimo abamaze kuba bicwa na M23, muri abo M23 yamaze kuba yivuga. Nubwo ndaze kugenda nkubwira ni bangahe bishe, ninde wapfiyemo, byagenze bite, intambara yarose ite, byose ntukureho ndaza kugenda mbigusobanurira. Nako ndi bugusobanurire imyanzuro yavuye mu nama M23 yamaze kubigirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inama yabereye muri Qatar. Ubwo byose ndaza kugenda mbigarukaho 5 kwa 5. Ndaza kwikoza ku mirwano hagati ya M23 na FARDC, imirwano igeze he, update ku ntambara ndaza kugenda nzigwa 5 kuri 5, nkubwira urugamba rugeze he, ni he bari kurwanira muri aya masaha. Ndaza kugenda mbikubwira aho imirwano izindukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo wamenya cyo nuko M23 ikomeje kuza ku isonga, ikomeje kuza ku imbere cyane ku mirongo yo ku rugamba. Ibyo nabyo ndaza kugenda mbikubwira, ariko kandi ntabwo ndibure kujya no mu Burundi, naho ngire amwe mu makuru make ngenda nkubwira y'i Burundi ariko afite ahuriye na Kongo ndetse n'u Rwanda, nayo ndaza kugenda mbikubwira. Rero ngaruke gato muri Kongo, mubwire byinshi ku byamaze kuba bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 mu bya politiki, Lawrence Kanyuka, umaze nawe gutangaza amagambo akomeye, nayo ndi bugende nkubwira. Maze nkubwire ko witwa Wiringoma ni generali nyuma yo kubatizwa izina rishya, yatangiye n'imirimo mishya ewana ari mu kazi uwo nabyo, ariko ndaza kugenda mbikubwira tubinyuramo 5 kuri 5 ku buryo burambuye. Amakuru yo aba ari menshi aramutse avugwa. Ubwo reka mbashimire ko tuba twabutangiranye muri aya makuru, mararikire guza gukurikira amakuru ku buryo burambuye, aho byose tugiye kugenda tubirambura. Ariko nk'uko mubize kudukurikira kugira ngo tubashe kumenyana neza, ni byiza ko ubanza ukajya kuri Facebook ugakanda follow kuri Ibendera TV, ni page yacu. Niko kandi unyarukira kuri WhatsApp nta kindi ukora, ujya gushakisha chaîne, dufite channel yitwa Ibendera TV, nayo ukabanza kubakabasha kugenda udukurikira, ukajya ubona amakuru atandukanye abagezeho tugenda twandika 5 kuri 5. Nako kandi ushobora gukanda subscribe ugatera comment zitandukanye ku Ibendera TV kugira ngo tujye tubasha kubana kenshi kandi tubane tuziranye. Ubwo rero nibyo ngibyo, mu kanya ndaje twitereke turambure amakuru nyuma y'ako kananga, ariko nyamuneka banza unkandire subscribe.
Yes, reka nitereke rero ntangire aya makuru agezweho muri iki gitondo by'umwihariko kuri uyu wa mbere tuwa tariki 31 Werurwe umwaka wa 2025 n'ukwezi twamaze kuba tugenda dusoza. Ku munsi w'ejo nibwo tuzatangira kwinjira mu kwezi kwa kane kwahariwe ibikorwa by'umwihariko ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya kane inshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Rwanda muri Mata mu mwaka wa 1994 ubwo no kwibuka abazize Jenoside ndetse no kuzirikana, ariko kandi tunashishikarizwa gukomeza kwibuka nyine twiyubaka. Reka nuko nari maze kukubwira ntangirire kuri iyi nkuru nasezeranije abantu yo kuguha ubwino neza bwuzuye. Tese byagenze bite ko twumvise ngo abasirikare barwanye na M23? Abasirikare ubwo mvuga n'aba babirigi, twumvise ngo abasirikare b'ababirigi barwanye na M23, aho amakuru muduha yaba ariyo. Ubwo rero nkuko nari nabikubwiye ubu ngubu nibwo nje kugenda manuka ubwino bwose ngenda mbuguha 5 kuri 5 mubwira amakuru yose uko yagiye ameze. Ariko reka manze nkubwire yuko M23 ikomeje kwerekana yuko muri Goma icyitwa amateka ngo bigomba guhinduka, kuko hari hashize nibura imyaka 3 abayisilamu muri Goma batabasha kwizihiza umunsi wa Eid Mubarak. Ariko ku munsi w'ejo icyo wamenye cyo nuko abayisilamu nyuma y'iko myaka ishize bidakorwa nta muntu cyangwa se leta bari bafite ngo yabafasha, gusa M23 kuva yahagera umuturage yarisanzuye kuko akora ibyo ashaka kandi agakora ibyo byose afite amahoro. Ubu rero ku munsi w'ejo icyo wamenya cyo garagaza ko ahantu M23 yafashe habonetse amahoro, kuko amafoto yacijikanye ku mbuga zigiye zitandukanye. Abasirikare ba M23 bifatanije n'abaturage batandukanye mu bice bitandukanye mu gikorwa cyo kwizihiza cyangwa se cyo gusoza igisibo cya Ramadan. Bari bamazemo iminsi 29 biyiriza. Ubwo mu kugisoza rero muri Goma byongeye kubaho nyuma y'imyaka 3, ubwo barifatanya n'abaturage nyine. Bamwe mu bayobozi bari banariyo, ubwo abayobozi b'abasilamu nabonye bari bariyo uko bigiye bitandukanye nyine. Reka nkubwira rero inkuru nari maze kugenda nkubwira nabasezeranije, inkuru nziza. Muribuka ko mu minsi ishize aribwo ababirigi bafashije FARDC nk'ibisanzwe, kuko FARDC yo murabizi nta bushobozi igira, nibwo bayifashije kurasa ku ndege ntoyi ya M23 yakoreshwaga itwara nyine abarwayi kwa muganga, kubera ko imihanda iva Walikale ujya mu yindi mijyi igenzurwa na M23 nyine. Imwe rero ikaba yaramaze kwangizwa na FDLR n'abarundi ndetse na Wazalendo n'abasirikare ba FARDC nkuko twagiye tubigarukaho mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo rero icyo nicyo ugomba kuhita umenya yuko imihanda impamvu M23 ikoresha kari akadege ariko imihanda yamaze kuba yangirika. Ngako kadege rero gato niko kakoraga nka ambulance, ubwo bagakoreshaga nka ambulance mu butabazi bw'ibanze bwihuse. Umurwayi wazaga muri urgence ameze nabi niko byabaga ngombwa yuko bakoresha. Abakarashe rero ni ikipe y'ababirigi bagera kuri 6 bari muri Walikale, ngo ubu hakaba hasigaye 4 muri bo, kuko 2 muri bo ejo barabonetse ndetse barafatwa. Ibyo wamenye cyo nuko muri abo babirigi bagera kuri 6 bari barihaye ibintu byo kurasa kuri M23, ndetse naho ibyo bidahagije bakaba bari bafashe cyangwa icyo wamenya cyo bakaba bari barashe indege yakoreshwaga nka ambulance ku basirikare ba M23. Ababirigi rero bakaba bari bayirashe. Kuri ubu rero M23 itangira kubahigisha uruhindu, ibahiga bikomeye cyane, biba ngombwa yuko 2 muri bo nabo ihita ibarasa. Nyuma rero yuko ku munsi w'ejo M23 irashe bano basirikare 2 b'ababirigi, baje biyongera kuri 5 nakubwiraga nabo
bamaze kuba bahitanwa na M23, ubwo bamaze kuba ababiligi bagera kuri 7 bamaze guhitanwa na M23. Ejo kandi ababiligi nibwo bongeye gushaka kurasa kuri M23, gusa basanga M23 iriteguye ndetse ibasukaho amasasu menshi cyane bakoramo akazi, nubwo byarangiye bahise bahunga bakajya kwihisha. Ibyo rero bya bitero byishe byari ibitero bya drone na Sukhoi, ngo nabyo bikaba bitazapfa gukunda kuri ubu ngubu, kuko M23 yamaze kuba ivuguta umuti ukomeye cyane, nawo ndi bugende nkubwira ngo ku buryo za ndege zakoreshwaga na leta ya Kinshasa, by'umwihariko bagakoresha indege karabutaka mu ntambara za Sukhoi 25 na drone zitandukanye, kuri ubu ngo nabyo ntabwo bigikora. M23 rero yabigije inyuma bose ndetse yicamo 2, kubera rero ko hari amasezerano yo guhagarika imirwano. Reka nkubwire yuko imirwano itari kuba ku bwinshi, ariko icyo wamenya cyo nuko M23 ikomeje kurwana ariko yirinda, kuko irimo irihangana ntitangize intambara, ariko ikajya kubona ikabona aho yibereye FARDC yigabyeho igitero, cyangwa se icyitwa abasirikare b'ababiligi nabo bagabyeho igitero kuri M23. Nibyo rero bibazo M23 ifite, nuko suko itanze agahenge kashyizwe, ahubwo nuko biba ngombwa yuko ibintu byose babyegekwaho nyine. Ariyo mpamvu ujya kubona ukabona bahise batangira kuraswaho, by'umwihariko n'abasirikare ba FARDC. Reka rero nyarukire mu Burundi gato n'inkuru zirebana n'u Burundi. Inkuru ifite umutwe ugira uti Ndayishimiye ari kwica amasezerano yo kutazongera kurwana. U Burundi bwasinyanye n'u Rwanda. Ni amagambo yatangajwe na Dr Habineza Frank, n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi ndetse no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Dr Frank Habineza wanenze imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye maze igihe ashotora u Rwanda, anamushinja kwica amasezerano yo kutazongera ku Rwanda. Ibihugu byombi bimaze imyaka myinshi nyine byarasinyanye. Kuva muri Gashyantare uyu mwaka nibwo Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga ko igihugu cye cyiteguye kujya mu ntambara n'u Rwanda, akanashinja kuba u Rwanda nyine ruri gutegura gushoza intambara ku Burundi, ariko ngo by'umwihariko ngo biciye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko yagiye yumvikana abitangaza inshuro nyinshi. Uyu mugabo kandi yongeye gushimangira uwo mugambi mu kiganiro aheruka guha BBC, aho nabwo yumvikanye avuga ko umutwe wa mu gihe umutwe wa Red Tabara ngo ugifashwa n'u Rwanda waba uteye mu mujyi wa Bujumbura, ngo Burundi nabwo ngo butazazuyaza ngo bujya ngo guca ngo muri Kongo, nkaho bavuga ko Red Tabara izaba yanyuze, ariko ko ngo direct Ndayishimiye azahita yohereza ingabo i Kigali gutera u Rwanda. Dr rero Frank Habineza mu kiganiro ahaye itangazamakuru yatanze kuwa gatanu tariki 28 Werurwe, nyuma y'inama ikobatanije n'amahugurwa yahuje abarwanashyaka bahagarariye abandi mu karere ka Gakenke, nibwo yagaragaje ko imvugo ya Ndayishimiye ngo idakwiye, bijyanye no kuba ari perezida w'igihugu cyiza nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo kandi bijyanye ati twese turabizi rero yuko u Burundi ari igihugu cyavutse ku Rwanda, tuzi ko duhuje muri byose, yaba imico ndetse n'ururimi, hafi 95% turahuje. Murabizi ko n'umwana w'umwami w'u Rwanda yagiye gutegeka i Burundi, ndetse banga ko abana barwanira ubutaka, ubwatsi ndetse n'ibindi. Dr Frank Habineza kandi by'umwihariko yagarutse ku mateka mu myaka 1500 ubwo u Rwanda n'u Burundi byasinyaga amasezerano y'uko nta gihugu kizongera gutera ikindi. Ni amasezerano y'icyo gihe yasinywe hagati y'umwami Mutara wa mbere Semugeshi w'u Rwanda ndetse na Mutaga wa kabiri w'u Burundi, mu rwego rwo gushyira iherezo ku bushotoranyi bwari bumaze igihe buba hagati y'izi ngabo z'ibihugu byombi zituranye. N'ubushotoranyi kandi burimo ubwabaye intambara ikomeye
yasakiranyije abanyarwanda n'abarundi ku ngoma y'umwami Yuhi Gahindiro ahitwa mu Kirundo hazapfa ingabo nyinshi cyane z'impande zombi nyine aho muri Kirundo ndabizi yuko ugomba kuzahita ubibona 5/5. Dr rero Frank Habineza yavuze ko ibimaze iminsi bitangazwa na Ndayishimiye ngo birimo umugambi wo kwica amasezerano yasinywe, ikindi bikaba ari n'ibintu ngo bibabaje cyane. Ati abarundi n'abanyarwanda rero bigeze kurwana ndetse barapfa benshi hariya bita mu Kirundo. Mu Kirundo ni hakurya yo mu Bugesera, impamvu yitwa Kirundo habaye imirambo myinshi yarunzwe nyine hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati basinyanye rero amasezerano yuko nta munyarwanda cyangwa umurundi azongera kurwana igihe icyo ari cyo cyose, nubwo rero ngo atari amasezerano yanditswe ngo abami barayavuze bayumvikanaho ngo kandi kugeza kuri uyu munota imyaka imaze gushira irenga 500. Perezida w'u Burundi rero yabivuze biriya ibintu aba ari ukwica amasezerano yasinywe n'abanyarwanda n'abarundi ko batagomba kurwana. Habineza yunzemo ko Ndayishimiye abishaka cyangwa atabishaka, utabishaka u Rwanda, ibibazo byose ngo byavuga hagati y'u Rwanda n'u Burundi bigomba gukemurwa biciye mu nzira y'ibiganiro ngo kuruta uko bafata umwanya wo kujya mu ntambara yo kurasana. Inshuti bakunzi bacu rero kwibendera TV, reka mbashimira uburyo ki twabanye mu makuru yaragezweho muri iki gitondo. Bararikira gukomeza kuba updated mugakurikira amakuru atandukanye ndibuze kugenda nkugezaho uyu munsi byari umuriro, kanezere yuko biri gukomeze kuba umuriro. Hagati aho ukomeze kugira ibihe byiza, ndaza kugaruka mu makuru yandi araza kuba agezweho. Wibuke kandi subscribe.